Biramo sljedeći stav. Ako oprostimo i zaboravimo, istorija će nam se ponoviti. Pa rekla bih da jeste djelomično, u stvari u potpunosti da se slažem s ovom tvrdnjom, jer narod koji oprosti i koji totalno zaboravi što mu se desilo, da to samo po sebi da mu se vrati kao nova opomena. Ako mogu to da vam približim. U smislu, ako to čovjek totalno, ako to potisne unutar sebe i ako zaboravi šta se desilo njemu i njegovom narodu, da to vremenom zaista dođe na naplatu u novom obliku, čisto kao podsjetnik, kao, hajmo reći, sudbinu. Da, ja se slažem da nema budućnosti bez prošlosti, prenošu se sve što je činjenično utvrđeno. Naravno, može da se preispituje, uvek postoji neka revizija, ali ne bude ovaj istorijski revizionizam o kome toliko govorimo, tako da veoma je bitno da se, naravno, sa moje tačke gledišta prvo sa svojim, kao kažem, zločincima raskusuramo, da bi onda kasnije mogli da tražimo i od druge strane da radi to isto što smo mi uradili. Ja se ne bih složila u potpunosti sa tom izjavom, zato što mislim da može da se podeli na dva dela. S jedne strane, ne bi smelo da se zaboravi, u smislu da se ne bi ponavljalo, ali mislim da mora da dođe do neke vrste opraštanja. Jer kao ne pričamo o ljudima koji su izvršili neke vrste zločina, pričamo o ljudima koji su ipak neke sad dalje generacije koje nisu učestvovale u tome, koje nisu učene na tim onako nekim standardima. I mislim da ako ne dođe do neke vrste opraštanja, dolazi do toga da se samo gaji mržnja prema narodima. Zato je jako po meni bitno da se ne zaboravlja, ali da se zbog tog opraštanja ne gaji neka mržnja. Ja bih dodala da nije važno samo sjećanje, nego da je važno i kakvo je to sjećanje i da nije to samo nominalni oprost kao članak koji smo čitali o spomeniku Pavlu Đurišiću u kojemu se spominje da se oprašta, ali da se ne zaboravlja, ali je to opet na način da opraštamo, ali do trenutka dok opet ne krenu nekakvi antagoni. Htjela sam da se nadovežem u kontekstu, naravno treba oprostiti u smislu, treba čovjek da ima na umu da ta krivica koja je počinjena, da se ne gleda kroz cijeli narod. Evo ja sad kao nova generacija treba da mrzim cijeli Balkan zbog, ne znam, neke historije, nebitno prije 30 godina, prije 100 godina, već prva mi je pomisao bila, zato sam to i rekla, u kontekstu individue tog ratnog zločinca da se meni obrati i pita jel mi oprašta što sam to uradio. Njemu lično ne bi oprostila. Donekle mi već vidimo, to se naravno transgeneracijski prenosi, kao kažem, ta iskustva od svojih roditelja i tako dalje, ali mi vidimo na temu, na primjer, studentskog protesta u Srbiji, blokada, gde su studenti iz okolnih zemalja podržali studente u Beogradu, i ne samo u Beogradu, i Novom Sadu i ostalim gradovima širom Srbije, tako da mislim da prevazilazimo te barijere. Koliko možemo, ne možemo ni da generalizujemo, ali mislim da se mi dobro razumemo i da naravno mora još dosta da se radi na tome, ali to je naravno i do obrazovnog sistema i do medija, da se drugačije obrađuju ove teme. Ali isto tako mislim da smo mi nekako ta generacija presjeka. Mnogo toga se lomi trenutno upravo na našoj generaciji i dokazi uz druge probleme koji se dešavaju, ne samo nacionalna pitanja, već problemi unutar balkanskih država koje prolaze kroz sad, evo, studentski protesti, politička neka neslaganja. Upravo u tim trenucima vidi se koliko se to lomi na nama i koliko je bitno da sad mi to prebacimo i da se ne gleda toliko unazad. Ok, rekli smo, opraštamo, ali ne zaboravljamo ako već generalno govorimo, ali upravo to vezivno tkivo mora da postoji na drugim temama. Ja bih samo dodao da zbog stavova koje smo do sada čuli, da je vrlo važno da imamo na umu da sva zlodjela, zločini, nepočinstva učinjeni u toku, a čine se u toku svakog rata, odnosno svaki dio su i sastavni dio svakog rata. Vrlo je važno da imamo na umu da su individualne krivice svih tih zločina. Tako da kada govorimo o oprostu, ono što je rekla koleginica, ne moramo mi nužno da oprostimo nekome ko je već
optužen, on je na optuženičkoj klupi u većini slučajeva ili ako nije, nadamo se da će biti, odgovara pred sudom, tako da ne govorimo o oprostu onima koji su direktni učesnici toga, ali za to moramo biti svjesni da oprost jednom narodu ne znači nužno zaboravljanje ili neadekvatna memorijalizacija svega toga.